Naragsak nga ingkay panagdengdenged. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! At idug ti pila, salya. Kasano pa hinday ta? Adumanan nga min titaw. Jak kayat ti marabian anya. Anya ngay nga rod taramidan ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila No agungot da ngay. Siyak ti makaam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti tao dito'y lugar tayo. Sa bagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, tas sumingit ta iti sango. Jak kayat ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawaw, nakitam day jay nanain siyang. Talaga as sumingit day ta asalya. Kadwa naman ng titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po ta agul ulimak dagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana. Bay ablatan. Ang mumat ti ugali day tasalya. Uray ka malina. Saan nagpakumbaba? Kasaritak lang nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo ditoy. Amangan no apahaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid nana. Awan ti respeto da kadagiti imo na nagpila. Kasanaw no sikat ti pagpupudutan na. Makaamo dita nana. Sa anak amabutan. Nakita ti inaramid yu iti gayem mo, salya. Ay nawaw. Anya kumaita? Iti likod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak, ha? Agdardaras kami nga ro, itigayam ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapadamat ti baybayadan tayo. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak, ha? Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang harudan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay tagpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po ta agul ulimak dagiti pada tayo a pasahero. Kat kasta ti aramidan nyo. Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna ka iti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay. Tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin am-amoy ti kasjay apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday dya babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa nga aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanya. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta aberta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kan to. Talaga! Jak ipalubos asa anak ang makabalos iti inaramid na apan ang ibabain kanya. Anya dyan ang ko? Nakiapa ka kanumat iti paradaan iti napalabas sa lawas salya. Ay nawaw, sa anak ang makiapa no sa andak akinarit karit day dya aberta Romel. Binaganda ka laing kanon ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di ngamin makaawat day dya tao. Ay na, noadda nga min ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabian kami matan iti gayam ko. Ura niya pa iti rason mo, kamali ta. No pila nga main. Di ka kadi agpa-importante. Sigaak dito'y lugar tayo lakay.
Amumot akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang aberta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawa, karespe-respeto kaya mat. Makabala sakto. Saan laang amay may sa ti aldaw. Awan na tamo kon. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sa uday ta. Agin tuturod ka manay. Kitaam no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Naalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat abang ikalay sa kenkwana. Naku nampay. Kaasi dagiti ubing. No kasta ti lang ti maasawa. Kasla nakupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlagan iti dayta babae. Di na amo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay nawaw, apay ka di beltanak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunkunada pa'y iti tumboy agayam na. Ay na, di mulatan patulan. Una, itata makapagtepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti sungo day ta babae. Di mon patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul uli magtayo laang? Una, yung sayang mo ti oras mo kinkwadalak ka. Di mo sayangan ti oras mo ti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Sakpay ti mo na gumatang, nana. Ay nawaw, sakti mo na. Aglisi kayo kunak, ta sakpay ti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asika ka na yun ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito iti Tersena. Saan ana saya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no maipapan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat kong. Saan laang nga itati aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga round. Saan to mapasamak day ta? Ngamen, sikata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, kaumayan ti aglaklakaw. Agawaan ti gumatang, ta saan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwin ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carmel. Nakitak tinaramid mo kinanain siyang iti Tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyaktiin mo na nga inasikaso da iti Tersena. Iso anakagatangak adagos. Talaga kalaban ang amin nakalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramidan da kita tattao kanya. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanya. Feeling ka mat. Nangiwat ka lang mat. Ngam di mo mat amo ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di Romel. Ngamen, mangagpailaang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtigtigergerdan. Ay na, naging tuturod manan. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Kita man na, di kagban na siga dya paradaan. No kasapulan nga aramidak dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidak Asi hinumat ti mayat nga pilpila iti nabayag iti paradaan ngay.
Bakit irespeto mo ti padam a pasahero? Saanan ang masapul nga aramidik ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunwan dakin ka. Idi pa'y kuma, kinalaban dakla kay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan ang masapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka langan. Diyak ka ti makikigtan kang ka. Siyak lang ti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka ah. Amumat apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numala daw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka mateng. Awan magkaya man ti jeep. Masapul nga tricycle lak. Yes, si kabagayam na itasalya. Tituya kon nagpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oray siya. Rasma lang kailangan ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalin. Ay nawaw. Sadak ka di nga mo tata. Ama mo ka. Nga sana mabalin na pagbigyan ka. Tabala na wak magtalitilakan ka. Sabay sa. Itay pa'y anak kapilak. Dito yung kay... Sika, kasangsang pamulan. Saan aga po at raon kag bombantay. Kasta aramidam na ka. Kayat mo man wano saan. Sakti umuna iti pila. Awanan maaramidam tata. Apay anarabyan ka, kat nasapa ka mat arimuar tatang. Nakagiddan ko kami dito asalya anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang tiimpakat na ikiparadaan. Ay naku mapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga mata. Yak ramaw. Nga natikin nanday kaya babae. Nakalaalastog launay. Padasan naman ang nga aramidan ti kasta. Aglaban kaming at talaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na anak ko. Ay, oray tatang. Awan ti bibiyang ko no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutang. Eh, kita anak ko. Di ka magbalin analastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaan iti leksyon day ta asalya. Tapno saan nga aging sisiga dito'y barangay tayo. No kasta, saan laang ngay paradaan nga aging sisiga day ta asalya nana? Nakagiddan kanukit ni tatang idinagpasentro. Ay wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije clinic. No kasta makagiddan ka. Ti kayat na ket iso ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan, ti kasta nga ugali day tasal yan, nana. Uray professional, bastusin na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Mara na akla ang manan, kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day ta babae. Salya ba kay? Pinagsasawang ganumot ti midwife ije clinic. Asino tinakadamagam iti dayta. Nagiti kalugaran tayo akaduma nagpila ije clinic iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumudot ti ulok kat pagpilaan na kit den ije likod. Wala, talalakay ka no kan babakit ti nakapila. Gamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan ang nagreklamo dagiti babakit ken lalakay. Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Basol namat laang. No apay a pinagsasawa ka kasjay.
Agbain kamit, bakit? Nakaadal jay tao, abas bastusan. Ilugar mo met, at ikinasigam. Taawan mo ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad kinalastog lang dahil a midwife. Kaputa nakaadal. Ti bagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarok mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, nagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ano ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay ngayong palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabala sakto na tayo ti day a midwife. Sa bagay, Gaputa ni Adal, natangsit mutan. ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife day ta. Paibusan ti maintenance ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti clinic, tatang? Di ko na ni midwife with every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat at mamanak. Numabaling kasi ka kumapay ti mapadmakipila. Ayun na, tatang. Ipilaak mo ilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman enday ta asalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na di atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya, Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpet na kano ngamin kat agder-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. aya, nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay clinic, nana. Adda ka diti ipapilam. Mapanak mga la iti agas ni tatang. Alaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka, tapno saanan amasapaw, amakipilaak. Sige, nana, ikanak iti sampel. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang alaag ti karton ti agas ka. Dituya kon nga pila. Na, agder-diretso kamit iti sango si Kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ah? Huwag nga rin ka. Hindi na kasi ikaw. Hindi mo kasi may babaeng. Hindi mo dati nga tawa. Naa, Nangangumad siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. basol ka. Basol ko natarakyak, iswa ka na yun nga umunak iti pila, Talagaan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Na, talaga asiga-siga ka. Saan laang nga iti paradaan? Saan laang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik? Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo? Ananay ko, apay nagkabil ka nga Anya, agsao ka ba? Ipabarangay ka, ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay, wala, mapan ka. Agin sisiga ka, ngam di ka narod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Dakil ti bagay kan natangsit kong sasaw. Di na magkamamo tinumano. Ay, meron ka. Pating ka talaga iti sa ulata ka tao. Anya, agsao ka ba? Ayan nga itagas ngayon nalam. Sa anak-anak kaala, awan pa'y ni midwife. Nini. Nan ano tangiwat mo bakit? Agdardara may. Ti awanan Ay, pa'y sus. aberta. Dinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan kang ka bakit?
Ala, singit pa mo, Ruan. Inton mabagbagaan ka, agin lalastog gan agin sisiga ka. Ay nabakit, amangan no inton sumaruno, matamton ti danugan da. Ipabarangay ko day dya tao. Dinanaw uno impungot mo kumamot ah. Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka, ngam di mo kaya ti lumaban iti tinanugan. Takinangiwa mo maglagayam ti ilaban mo, ha? Ay nawaw. No adda ti pila, agpila ngamin. Sikat ti makipila ija klinik tamapanak ija barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaro ni Kapitan. Amo ni Kapitan Dugalim, amo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka, ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Ha, anyan ti kastabakay. Ay, nawaw! Di ka agin lalastog kan agin sisiga. Tanumapnuan daken ka, talaga amakaraman ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.